Salamat lan Pak kaborokna pong Yesus Kristus. Sita muki sule ulen dui renungan harian toraya allo Senin tanggal 7 bulan 10 tahun 2024. Mai komita pasaka penanta sia tangata laurang itu kada maserona pong matua lan mai surat madatuna. Ya moto opong matua maka da mokomi lako kami taumi. Belana sakka kan ma perangi. Ayub pasal karua angka bunga na sala kodong pulon dua. Kada bunga na Bildad kumua pong matua mengukung unola salunna. Mak kada mitu Bildad to suhi nakua sanga paporoko lama kada susito. Siamintu kada sundio pudukmu butung to angin bara. Ma din raka tupuang matua pakelok salunna. Ba tu ma din raka to umpoisan angge maritik pakelok kamaloloan. Umbai kasalamu tu mai anakmu lako puang. Ya moto na parampoi polianna tu kapatodo tintinganna. Apa yake mudaka itu puang matua sia umpeng kamoyai kamaturu turuanna to umpoisan angge maritik. Yake maseroko sia bulololong manasalatiakka mo tu puang untunduiko sia umpasule ko lako tanpa rapamu sitinaya kamaloloamu. Yake susito ya tua gandolomu baiti ditiro. Apa ganundimu lamandu tarompo. Belana lamu pekutanan lako todolona sia palang pena itu pak tangaranna nenek siosona. Ia ke kita toh dadi sang maiki. Moi misa apa tak disan. Belana susi to bayo-bayo tual lokatuanta dau kulit na padang. Tangla nadai rokoka tu tau yatosia tangla napo kadan rokoka siala umpatasu kada lan mai batengna tuora katu tuyu ketai nalan to maranona tuora katu marang ketang jui to biring huai tuo melopa ta panama din disasa. Anna ta pa malayu dolo namane yatu mai riusenga. Di pasusi moto tuto tang ungkilalai tu puang matua. Sia ka tu motu apa naranuan to tang mekaluk. Ya tu mai apa naranuan susi misa bandang serang lala. Sia sanderan na butung misa serang lala. Umpo sande banuan na. Apa tae na bendan na damak tu iyan na to. Apa tae na tumanan. Loboran sia tang marangke tu kalena. Lanto allo malada. Sia yatu tangkena. Si pendong loran dioto tarampak na. Na yatu wakakna. Si perroruan dioto batu. Sia si kalikan lanlu alla tok batu. Apa yake di duk kitu tau ya to jomai tok inanna. Na piongan nimi nakua ta ebang pakutiroko. Mana sasusi moto tu kaparanuan katuanna. Sia tu dio mai padang tu sengana. Mana saya tu puang matua tae nala uswale tuto bulololong sia tae na salah dan niliman na tuto kadake gauna. Ia kena lambi ya tuna tontong tu puang la umpo petako sia tontong umpasilate kan randan pudukmu. Ia tuto ungkabiri ko lana kabu siri. Sia tendana tuto tang mekaluk la ta demo. Amin. Nayatu pa nanung ta
Di pakondi lan misa panguluan tu di kuampo kadai parampan melo pak pakilala. Siulu tu di pakaboro lan Puang Yesus Kristus dikua laden rakatu tau la sundun bangsia manimpa tang dilambina nakua kada tamatua. Biasa tasanga bang motongan tua patasangan na. Biasa duka disanga toh kaatu balulang batu pe tagena ki belanna no kaki la sokko kada. Balanna tasanga ya motongan na tutapokada. Ya moto ta biasa bang tegenan lako padanta marupa tau. Bildad susi bangsia pira-pira sang manena Ayub. Napakilala tu Ayub na mengkatoba di Allah na puang. Balanna dosa sia kasalanna. La pata doya pala mabusan na tu Ayub. Mengkamala umpalaku kagarisan demi puang matua. Balanna ya tu puang tak nala kelok-kelok salunna. Na ya tu mintu na to tang laballe balanna ya mo puang sumpu mamase lako mintu taunna. Tendu kamoto ya tu puang inang tempon dio mo mai na mempa numpakoro angga panampana. Ya moto na ia tu to malambu inang lalobo lulangan tu katuanna. Na ya tu to bulituk la rokko tu katuanna. Ya moto nama pakilala tu Bildad kumua anna tibungka bang ya tu pala na puang untarima pengkalosoran lambu penawa. Dadi ranun na Bildad dikua lameng katoba tongan ya tu Ayub. Moyan na melo tu isi penanta ketang melo rampanna inang la torrosala bang siato. Ten mi bainan kadan na Bildad tang melo-melo lako sang manena. Torro salabang siapa pakilalanna belanna torro pakundun lan penanna Ayub. Susito dirangani tua agan kama pardisanna Ayub. Para luki tu mengka ada sia ungkana sai tua agan na tu ladi parampan kada balok. Ia tu kada kelan pipenanta inang tata pato. Apa ya ke sunmi di pudukta tanah mau tahu to. Padahal luki tu kina umbainan kada. Balanna ta na mintu tuto sangan na melo larampo melo lako tahu. Mai komita mangingaran sia parampan melo pak pakilala. Ta palaku pak tunduan na penama salo anayatu pak pakilalanta lako padanta ma rupa tahu. Keangga sia mempan melo. Amin. Ta masambayang kuresunga ngak puang tu kadami mangkadi sauran lan Allah tangaki atu ya te ia mo kada tu kikana sai kumuala napa matoto kan usoyan itu katuan mang kami kamasiankan adai kan nopong matua dan no pak lante katuangki manasa duka lah maadinkan parampan melo pak pakilala lako padangki mak rupa tau mi pasak ketu tau mi tulan mak rupa agan belana saki belana agan kamasusan dan no pak naulan duit pang rondong mi
lana kana sai kumota milan tampe sangandin na tontong sitiro kameloan untingai tu katuan pakamasian mi. Pagardi tu diona salabudangki umpotete sanganna puang Yesus ya mo puang se otokna kasalamaranki. Ya moto tarima itu pasake ludome puang matua dan no pa anna pak kamasianna puang Yesu urrondong komi. Amin. Pada moto kurre sumanga.